o andi ɓe o ka ɗo fan ɗo ni no yimɓe no wolde film o debbo enteɗo yansande balde against oustaz Mamadou Wuri o ɗo no yawi oustaz Mamadou Wuri par ce que mo indi ɓe en gros wo sabu ɓeɗo no wi ke si debbo pullo kanjum si tawi patam nene mum noddi ɗum yama ɗum yamiri ɗum modi makko e ni noyta waɗu ko nen makko o suɓoto donc selon normalement kamɓe selon maɓɓe fam maɓɓe dina kan debbo ko gorko ko modi mum doit ɗoftade par rapport e nene mum en fait o andi non probléme ɗiɗo ɗiɗi ça revient au même conclusion koko wana ko woni yewde depuis un certain temps c'est-à-dire que gagnant il se fabrique lui-même ses adversaires wax abiya yagal ayɓe men ɓe naadi ɗum e nder Fouta de la même manière kamɓe naatno koy kadi beere piiji ɗi yalti koye nder man ɗo déclare depuis woni ko beere woni ko wahabiya yagal ɗum fof har ko loyingol dimankako fulɓe ɓen fusiraɓe nder min ni ɗo hina neraɗo ñentinte hina sahabaɓe ñentinte walla ñentinte e ka alqur'ana Allah wi alton ya ɗofto modima Allah ko wi ko ya ɗoftomo kanko Allah oui debbo hay nokku yamiraka yo ɗofto gorko par ce que garanti ala e gorko déjà tawi gorko man ko huuɗaɗo on Allah inditama ya ɗofto huuɗaɗo ma ɗum fenowo ma ɗum janfotoɗo ara wannima gorko on shirque par rapport e makko ay gorko ma on modi ma a wonti shirque par rapport e Allah aɗa non famude c'est à dire que si Allah yamirima ya ɗofto goɗɗo complètement ça veut dire que hara oɗo wondanima shirque ka ɓennata ɗo goɗɗe ka ɓenta ɗo rewɓe ɗoftiɓe romɓe nunnuɗuɓe on tawa windaki nder ton fi modi maɓɓe o yiwano ɗo o nde ayere ɗo surat 4 verset 34 min arrijal qawwamuna ala nisa'i ainsi de suite ɓe ari ha ɗo fasali hatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ha andi ɗo Allah wala ɗo fi modi de kono o wi ka commentaire ji leyga ɓe waɗa entre parenthèse à l'air mari ɓe nawo ko fi modi maɓɓe ko fenade ko ni non kadi kal qur'ana fof en fait la majorité du temps c'est à dire que Allah nata fi modi maɓɓe ɓe ɓeydita ɗon himmorde honto ko hadisaji maɓɓe siraji ko ton ɓe ittata ɗin hikmaji Allah ko yamiri ko debbo woni gorko ko ɗoftomo kanko Allah parce que si tawi on fotti e hunde wotere nden on nantodira en fait an e modi ma si on fotti e hunde wotere nden tawi ko hunde wotere nden wonɗon haɓande daranade on nantodira hay ka ko wona combaji ɗo yimɓe so tawi ko leñol ngol wonɗo e haɓande o wonan ɗo haɓande leñol ngol immorde ka politique o wonɗo e haɓande leñol ngol immorde ka économie ɓe nantodira ɓe yitide o wonɗo e haɓande leñol ngol immorde ka culture ɓe yitide ɓe fof par ce que fiyon ɗum ɓe mari point commun c'est à dire ko Allah woni point commun hakkude gorko e debbo en fait goɗɗo nantodiri wo so heeɓi point commun hunde wotere te tata eɗen fotti e mum ko ɗum noon tuma oɗon fottude e mum koye Allah o faami ko ɗum waɗi Allah natama ya gorko ya ɗofto debbo ma defno ɓorde ɗum ɗon fof ko c'est ɗum ala nder ton Allah ko yamiri ko ɗofte kanko yo nunɗane kanko yo laaɓane kanko yo ainsi de suite o faami kono ɓeɗo ɗi hadisaji mum ko culture domination debbo c'est à dire que ɗanningol fi debbo ɓe rondi ɗum ɗon noon mi expliquino ɗum ɗo woni ko ɓe yahudiɓe eɗe baye mum oyi ko baye gote ɗen wahabiyaɓe hinoɗe ko baye gote ɗen hinoɓe ha orthodoxe ɓe fof ko mentalité wi gotel ndi koko iri kaka inte ko kasɗo ko ɗen gande ɓe jogi kamɓe debbo ko leyi ɓe wayliti complètement andi won enen ka cosaan menen fulɓeɓe ɓe nawo ngeno tagu nagge debbo on o tagi debbo on ko jokka nagge o tagi neɗɗo on ko jokka debbo on o yiɗo e nder koko intel Alpha Ibrahima Sow en 1966 o windi Alpha Ibrahima Sow o inni wo Allah tagu nagge ngin o tagi debbo on o tagi pullo on ko ɗum si debbo ko inte ko debbo pullo debbo on tigiri koko wirni debbo tigiri noɗe mum koko wirni donc en fait debbo koko ɗum si tawi nde woole ko inte ko debbo pullo sa innali sa précisali ko debbo hombo haray ha wolali ko honɗum wona wolede fimo si anni debbo tum haray ko vague o debbo maninga debbo pullo debbo porto debbo arab ainsi de suite joni noon o waɗi o debbo on ɓaawo nagge nge e pullo on ɓaawo debbo on
mais kamɓe ɓe ari ɓe wayliti e ko nem to ndaari an non jaɓuɗo mon jaɓaali ko noon an nawwondiri goy yimɓe ɓe woni ɓaawa rewɓe en vrai de vrai nder ton par ce que a ɗaɓɓay ɗo ko ɗaɓɓuɗa o koko ɗaɓɓata ɗo fof on fof ɓeyda haray intention ma on ko so tawi debbo valorise ima konko heɓuɗa ɗon mari valeur mi faami mais kamɓe hadisaji maɓɓe ɓe ari ɓe wayliti ɗum ɗon joni noon o debbo ɗo kadi andi il faut que accen joɗɗugol importance e debbo tawata hena debbo pullo fiyon no mindirna debbo pullo ena fi ƴiƴam makko ɗam ko min jonɗa kon par définition debbo ko debbo honɗum debbo tun ina inde en soi faami ka hikma fulɓe ɓen ayne debbo soso maɗum debbo joola maɗum debbo ainsi de suite a précisé debbo honɗum sina ɗum haray mara sens joni noon o ko maninka apparemment jombi mum donc ko debbo maninka en fait ko debbo maninkajo par ce que ko maninkajo woni modi makko nden faami donc siɓa ɓeɗo hena debbo pullo en fait donc en fait ya won debbo pullo ko sa woni debbo pullo wonɗa debbo pullo sa wona debbo pullo a wara hena debbo pullo c'est complexe boy kono ko faamu ngu tata sorta e piiji bus debbo mo wona debbo pullo wona debbo pullo debbo fof ko modi mum woni e yanganade en vrai komo woni debbo mum ko ɗum woni o yanganade donc ɓe ko wolta ɗum hina ɗum accay enen fawi accude jondugol valeur ni mo wona debbo pullo ko wonta on doit mettre ça à côté parce que en vrai de vrai na debbo ma en fait na debbo leñol ma donc o mara avis ko jonna en fait e bifulɓe men joɗani ɗo leñol debbo leñol goo o leñol makko ngol o doit intéressade mum ko mini kon debbo tigui par définition ko wirni ko ɗum so ene suddi ko wirni ko ɗum Elijah Mohammed ko ɗum oɗo l'honorable Elijah Mohammed depuis les années 30 ko janni ni d'abord debbo nature mum ko secret et pourtant ɗo koyɗa États-Unis to o fuɗɗi wolde ɗum de noon feppodir nder e hikma fulɓe ɓen onni e suddiɗo o faami koko wirni donc ko secret en fait koko goɗɗo anda c'est à dire que ko inconnu en réalité ko point ko ɗum on waɗi ko ɗon noon Allah yaltinirta ko tagata kon par ce que seyno ɗum fof noon kanno hentino harayno ko woodi konko ko anda konko ka anda ka iwrata en fait bon ko hikma mais debbo sa inni debbo tun hara précisani debbo honɗum haray tina rien dit en fait donc wano o ko wolta normalement ɗum doit en concernude en fait voilà o wolay fi leñol makko ngol par ce que e wongol e leñol hina définitif goy sa yalti e spiritualité leñol ma ngol ala e leñol ma ngol a faami sa inni ɗo ni par exemple hina julɗo par ce que julɗo no woodi avant ko konte islam par ce que ko ɗum waɗi si ɓe adi islam woni muslim enen firuɗen ko haala men inden islam wongol muslim ko julɗo fir par ce que har kon julɓe déjà donc si pullo yimɓe ke mbinami julɗo hara hande kadi hina o pullo en vrai par ce que identité spirituelle leñol ngo no ɓe yahudiɓe sarkozy en ɗum fof ɓen tagi ɓe juif et pourtant nder ɓenne kamɓe ko hina ɓe jokka kan diina ɗum mais a wamata kono ɓeynata mais mukk ɓe wona juif fami a wayne ɗo kadi sa yalti e spiritualité on a yalti e leñol ngol mais sa wono ko a debbo a woni debbo goɗɗo goo leñol goo hara hena debbo pullo en fait hara ko a debbo kono oɗo ko debbo maninka en vrai donc yo debbo maninka waɗu remarque ji e fi ɓen woli fi rewɓe fulɓe pourquoi on en parle même andi ɗum fof ko probléme ji ka hikma andi gere ko hikma ko gandal d' abord kaka hakkilɓe ɓe hikma on faible en fait sina ɗum ɗum ɗo hina débani en fait ɓeɗo ko hadisaji ɓeɗo hina affaire islam woni wolde ko affaire dina ka jiɗa ka hoore hadisaji ɗi Allah jippinali Allah daginali nelaɗo jippinali nelaɗo daginali oɗo hina debbo pullo ko debbo maninka on andi sen famille ɗo ça veut dire que debbo hina pullo ko debbo pullo faami ça veut dire que debbo hina pullo de debbo wona pullo debbo ko immorde ɗo ɗo noon ko 1966 inteɗo Alpha Ibrahima Sow o dindinoɗe deftere sen faami o mythologie ɗo c'est à dire que debbo ko debbo pullo par définition ko debbo pullo mais hina o pullo en tant que tel par ce que ngeno ma ɗum Allah tagu d' abord nagge ngen o tagi debbo o tagi noon pullo on o waɗi yo pullo on jokku debbo on yo debbo on jokku nagge ngen donc par définition debbo ko debbo pullo o faami mo wona debbo pullo wona debbo pullo
c'est simple.